Ishor laga namde sob manuki salam chonai dia ase. Achi ami itia Ishor pisari bole time ase. Topic di olop kota kobole mon ase. Dear brothers and sisters, boila amigan sob ki Ishor pura itu thuniati taki bole life dia nemedi. Ishor ki bishi tangor tanyavad dia ase. Achi din laga পৃথিৱী তো পয়লা নিচিনা নহয় কিনা ইনি সপনা নিচিনা হৈ যাইছে কতি হইলেপি পয়লা নিচিনা আজি দিনটো নোহোৱা হৈছে নিচৰ কৰ পাহাৰটি হইলেপি পয়লা নিচিনা পিৰাপলে নপাৰাতিন হৈছে আৰু চাৰ্চটি হইলেপি মিটিংটি হইলেপি ৱেটিংটি হইলেপি ফুনেৰেলটি হইলেপি Mano bisi chama korigina pohibole nepara situation di amikan tuk paikina ase. Bajagan bi school aro college di jabole neparikina khor di pohikina online class hal lopole time hoishe. Koa nishina itu laga situation bara amikan sob tati pashikina ase. Hoy na no hoy. Achi din situation laga to amikan bara Papilipi, amikan limited knowledge, aro limited wisdom bara, itu puchi bole nabonche. Achitin laga situation do, aro amikan bara look kura, aro experience gura do. World history ti sailepi, ke tiapi inika do hoa nae. Kilemane whole world lockdown kurigina, sob nichor kor pitordi. Boy laki gina pahar de ula pole nepara time ase hoy na no hoy iniga time di sob mano nichor mondi question hoti ase hoilibi answer nepai gina takia lakatin hoishi sob mano nichor mondi iniga hoti ase nohele papi ase itu pretty be itu dunia to kodom hobole time Ponchishena gyo iniga papita gilebi answer na paikina confusion di takia generation hoishe hoilebi Bible di kitia saishe kwele end time itu prithibi kotom hobole dime osordi ahe pole taka Bible di prophesy korekina takaha achi amegan look kore ase iniga American samjai ase. Ami itia Bible pora example ekta tuita anepole monase. Matthew chapter 24 verse 6 to 8 de inika koikina ase. Abnigan bara jakara ula laka kobor honibo. Aro jakara ula pole laka kobor bi honibo. Itukan honigina abnigan mon chutu nukuribi. Kinto itukan hoboleha ase. Hoilio end time do aro ponchanai. Kinto ekta nation bora ekta nation ki against kuribo. Aro ekta kingdom bora ekta kingdom against kuribo. Aro famine pi ahibo. Kapoli netaki kina. Pi shimano pimar ulapo. Aro moribole laga time ahibo. Aro iduhan nohoy kina. Jaga jaga di earthquake pi ahibo. Hoilipi itu tuk kando end time suro kuraha ase iniga Bible di ase. Mark chapter 13 verse 19 tb iniga koigina ase. Kinto itu kan tinti tuk pishi hobo. Itu prithibi ponatin bara achi tindak itu nishina ke tiabi daga nai aro kitiabi netakibo iniga koikina ase. My brothers and sisters, Bible di likhikina takado achidin amegan bra look kuraha ase. Revelation chapter 6 verse 8 tb itu tin black disease pestilence ahibo iniga koikina ase. End time Usor di pimar tangor ahibole lagato achi American pura look Korea se.
Hoy na nohoy. Brothers and sisters, end time osor di ase, Isur jaldi ahibole ase. Iniga janibo nimidi ame aro Bible ekta tuita ani ase. Matthew chapter 24 verse 32 to 34. Di koi kena ase. Kitia fig laka khas branches di batan nutun ulai ase. Summertime ponche ase iniga janibi. Idonishina kitia itu tuniati tuk itu kan ahi ase. Kitia dikhi ase. Isur ahi bole time osor de ase iniga papi takibi. Itu Bible verses para amikan ki dikai ase end time to suru hoy ase. Achi din nishina situation di alak dorum takilipi sob mano nichor mondi amil laka Bhagavan khot ase. Where is our God? Inika hoti ase. Hoilipi amitu itu khoi ase. Itu laka answer do itu ha ase. Amikan bara isor charishe. Amikan nichor koshidi pira time di isor charikina beshi lamba chaishe. Nichor kandan, nichor family do isor charikina nichor rastati chaishe. Kobo koile do inikabi kobole paribo. Hotai tin kam kora chagade aro hotai tin kam kora time de amikan pura isor pare chaishe. Aro schools, colleges, nohele institution di amikan pura isor takibole dia nai. Aro isor to charishe. Alak NGOs aro society di isor pare chaishe. Bazar di hoilebi amikan pura isor do charishe. Church laka activities tibi isor laka program nohoy kina amikan kushidi church to be July ase aro isor pare chaishe. Hoilebi achidu saibi idukan sob bon korigina ase hoina nohoy. Nichur laka state di hoilebi, district di hoilebi, post di hoilebi, administrative platform di isor pare chaishe. Itu para whole world di leaders kanto answer na paigina kinika kuribo iniga tuk paigina ase. Achi amikan para government ke beshi biswas takishe hoilebi tai kan be failure di ase. Doctors, nurses aro frontline workers kan be shi risk loi kina kam kure ase. Isor para tai kan ki ashirabat tangor TV. Hoilio tai kan be failure laka group di include kuri kina ase. Hoina no hoy. My brothers and sisters, ami iniga hoti ase. Church TV chabule nepara laka tindo ki asena. Sundor church paisa pishi pilai kina pona church so pon kuri kina ase. Hoina no hoy. Itu laka nimiti, itu laka tin nimiti. Apni bi mondi ki yat ahi ase. Apni laka mondi bi ki papi ase. Ek parto mon pitor bra study kuri bole time ase. Hoili bi ami koi ase. Amikan bisas tu, amikan hope tu yati naharabo lake. Kintu amikan nimiti isor ase. Hoina no hoy. Praise the Lord. Ahibi amikan isor ki matibo. Amikan mon potli kurikina isor pisaribo. Ahibi isor ki map mangipo. Isaiah chapter 55 verse 6 to 7 koya say isor papuli time di tai pisaribi. Tai osor di takia time di tai ki matibi. Biya manukan nicho rasta charibi, nicho laka papana charibi,
aro isor pisaribi. Isu osordi ahibi. Kindo isor bra amikan kaldi map dibo. Hallelujah. My beloved believers, amikan bara isor do pisarishe koile. Aro mon bodli kurishe hoile. Isor bra amikan bapto map dibo. Amen. Aji isor bra amikan tai pisari kina ahibo na ki iniga tai ruki ase. Sob manu nimiti time ekta ahibo. Idu time dido isor pisari lepi napapo. Time ekta ahibo. Isor ki mati lepi tai pura nuhonibo. Kili hoile. Isor do amikan pura beshi dordi jabo. Apni ki bapi ase. Ami do inika kobole mon ase. Baba, ami kaldi korishe. Ami bab taka mano ase. Ami ki map tibi inika isor osordi jaile kinika pal hobo. Aro taigi amikan laka kaldi do koi kina map mangibo ahibi. O isor, ami bura apni pauri kina bishi lamba takishe. Ami ki map tibi iniga isor ki hodi bole ahibi. Achi din bura ami laka life do, ami laka kandan, ami laka family do apni laka hati raki ase. O isor iniga kobole mona se. Ahibi, nature life ti, family ti, society ti, NGO sob ti, administrative office sob ti, institution sob ti, bazar chaka sob ti, aro kam kora chaka, aro office sob ti, isor ahibole nimiti, daiki invite kurilupo ahibi. Matthew chapter 8, verse 23 to 27 di story ekta ase. Itu story di isor aro tai lakat disciples jahas ekta di ja time di. Achanak storm hawa bishit angor ahikina taikan ki bishit tuk tishe. Itu time disciples tu bisas tu sob haraishe. Taikan tu bishit poi laki jaishe. Aro jahas bi pangibole suru hoishe. Hoili bi taikan kon bi haranai. Hoili bi kon bi moranai. Kili. Jane. Isor do jahas ti tagan lokuti takishe. Indonesia na kitia isor do amigan lagal life ti aro family ti pohibo ti ase. Achi tin laga situation nishena di. Indonesia na kitia isur do amigan laga life di aro family di pohibo ti ase. Achitin laga situation nishina di. Kitia hoilibi ki laga storms ki laga hawa apni laga life di ahilibi noile apni laga family di ahilibi. Kitia bi apni aro apni laga family do nihilibo. Hililebi apni nikiribo. Hoilibi naharabo aro numoribo. Praise the Lord. Lastly, ami itu kobole mona se. Achi din bura prayerful life ekta. Pratna di takat takamano ekta hobo nimidi koya se. Huday din Bible poribo aro itu Bible di ki koi kina ase. Itu nishina takia life hobo nimidi koi ase. Achi din bara in every walks of life di isor invite kore kina takibo nimidi abuni decision loa lakatin hobo tibi. Dear believers, abuni spiritual life guide kuribo nimidi. Ami yati Bible verses all of tiasi. Dadibura suro kurikina abuni Bible porishe koile to. Abuni blessings beshi babo. Number 1 day. John chapter 14 verse 6 itu poribi. Yadi hosa rasta laka teachings
ase. Number 2 di Psalms 46 verse 1. Tuk time di aro problems aha time di American nemedi ishor ase kwalaka teachings ase. 30 Psalms 91 whole chapter poribi dadi ishor pisara aro tayo usordi chalaka inam sob koikina ase. Pradna kurigina Bible poribi abuni ki tiabi noksun nahobo. My beloved believers, Ishor lokoti koda kuribi, Ishor ki hodibi, Ishor ki bisaribi, Ishor bra amegan awas honibo, aro Ishor bra abuni kitiabi nicharibo. Hallelujah. God bless you.